neza omurundo gwetu sakobateri gumite manyari tukuretera beshongoza bamani omwihanga ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptera muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga ntuzakaba n'ibihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama ijo erebere nakawe ayibambe isha tukuri byafayo otahamu nisheje mutwaro kumakuka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza Radio West kamapure echini hiro HUUTA OBUNUZI Chajirwa Pepsi na Nyekejo People Sako. That's for me. Manya Radio West ni radio kashangwaho radio rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza. Sho ngolo nonoza chi dali nalyoka nekusanga anti ntuse yo abana bembalala mwena nebitundu ebiriranyo a final representing 25 tugenda kubera kacheka mukini hero anti era HUUTA OBUNUZI yaman muje tunyumirwe 25 tosubo kuyingira kugenda kubera munusu mutwalo cheche ngankupima nani bazalika mpwanchi ya tugenda kuba tujaguze myaka 27 anti TV West Radio West we are there a final representing Kacheka Stadium ntuse showtime ntuzakaba n'ibihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama TV sto mulunzi twakutanjira osibire kurunji esha hazaba ibirize kirori zoba nizoba ry'urwo kubanza byaba ebiro mukaga ebyo kwezo kwa mushanju umwaka gw'2020 na mukaga tukutanjira mu makora gacencwire Elias Rutugusa hamwe na mutayi wanje Sande Brian uwo rumo rwo bonero nito twijaga kuseho ko katakaga kuri tirumbu ijire reka tukoreke bikuru ebyisha bigebe Imitwe y'amakuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna guli umite Agacencwire kireki irwarure rukure rya Fort Potro ryamara imyaka 19 rushobanzirirwe n'umutumbi bakama bago bakabura so nzogura fridge Ombergo munya Uganda ni wamanya wiruba pade oyitirwo mu ihanga rya South Africa guzicirwo muri Sinjiro abatura batakamanyirwe basisire ibintu by'abashubuzi bebyo kurya aha roundabout mu rembo rwa Hoyuma waje tubonabona Imitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna guli umite tongera kutanjira omakuru gita gacencwire Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian no rumo rw'ubonero nito twija kuba tugakusyaho ekireki reka tandike na nirwa rero kuri rya Fort Potro
Regional Referral Hospital eri kumara emyaka 19 ritwire rishobanzirirwe na nombero gomuntu owafire kandi akabarabe yo kwija okumutwara kuza kumuzika n'ikigambwa ngo ombero gomuntu ogu gukaretwa hirwaro umwaka ogw'2027 bwanyuma ya polisi okumushango mugombore ya Kasenda aho yabira yitirwe emyaka ejyona irwaro turukumanya n'omuntu cyo turaribikire kandi n'oburugo bwe tuburukumanywa n'ikigambwa ngo omutumba ogukashango omusoro mugombora ya Kasenda omwaka gw'2027 ahantu ho polisi yarahukire kutekereza ngo omuntu ogwo abasa kuba yabira Father Anthony Chiza owabuze ari omwaka nugwe gumwe. It's not a fresh. You get it? Lots of it's dry. So yes, exactly. They are bones. So it's not a fresh. It is not stinking. It is not in any way affecting the functionality of the mortuary. Ahabirabira na munano kwezi kwa mukago mwaka gw'2027 n'ikigambwa ngo Father Chizo wabira parish priest wa Kamwenje Catholic parish kandi wabira mukuru w'akacika karo kugabe imirimo muri Kamwenje akaburoma kaga Peter Beyungo wabira district council ahabwe gombora ya Kasenda omuri Kabarore konke byarujuro mu kucebera indangamuntu bikashanga ngo mutumbo gukaba gutarwa Father nko kucyabire njitekatekwaho mu kubanza. Still under investigation. They took off samples, okay, which were taken for forensic analysis, okay. So they cannot be disposed of until a conclusion is available. But it is not in any way affecting the service of the mortuary. Dr. Archibald Newton Sebahire urukoranka mukuru w'irwarere nagira ngo mu burgo muntu ogwo bwa hatu gukahinduka gwaba magufa kandi nugo bakibikire omwaka gw'2018 tukaba twaganiriho n'umwe abakozi b'ibiciro ry'abantu abarukuba bafire ningashiganuka otarenzere kuba hari za kamera zitu owatujizere ngo mutumbo ogwo bakasharamo bagusobo mu kivera na bwanyuma bagutomuriza fridge ngenda kuciyayo te kugira ngo tubicire umuntu tawo tubicire umuntu tubecire ebicweka ebi tekatekwa muri byo muntu kandi hakabaho kucondoza nibiyaho itwase naka kadete samba uko mucige candemo baditwara kucebera kumanya utwanturonda nogu ningatariwe so ibicweke byo nibyo bijyo mwirindiro okay tituri kumenya mukama wabyo kandi tihine okubiri kuteganisa irindiro ry'abafuna kace konke cyo kwisena ko no kushanga nguna za fridge zo kutamwa ababara kuba barujuro mu magara gense gituzuru kumara hiru hareri ngo kandi neze zibine tuzuru gukora kurunji ececizine kubana zikora. So what we say fridge, a fridge should be that one that can freeze. Okay, so if you do not have a freezer, then you do not have a functional fridge in the mortuary. So the fridge which is available doesn't freeze. So they were going to procure a bigger fridge which will be able to handle not one body but minimum of 6 bodies. Okay, so our expectation is 6 to 12 bodies. Mukuru w'irwa rero kuza kugamba hanshonge zombiri no yaba yesuro cikorwa abanyamakuru bwanyuma y'abantu kurgayo bakatandika kwetomba itarahamwe kutiyaza internet ahubwe cununke curukurgomo care y'irwa reri koshijo nkarebo abamahurire bari kugamba ngo akaju kabafu nikashona kubi tikaremu ibiciro ry'abafu ninyenda kusima government munonga abo kuba twetine fridge ningashi ecoma cyo kutekamo emirambo eri kwasa kumaba neza kumaraho bwire kugira ngo gume etebe ikine erije najye nafa ari mu bandi ahubwo nanjye ngo nafa ari mu bandi batafa kuza kundenza obutaka amakoraga gashakwa Jonan Singwire webare Jonan Singwire bo abantu abatakamanyirwe
bagire aha mwanya gw'abashubuzi abaha muhanda bahunjireho bwa nyuma yo kubingwa ha roundabout mu rurembo rwa Hoima batyo bashishe ibintu byabo. Abashubuzi bahamuhanda babinjurwa mu rurembo rwa Hoima bacira umuceka ngo bwa nyuma y'abantu batakamenyurwa kushisha ibintu byabo babire baguruzo umwanya wo bahungiremo ogwabahirwe mu komukama w'ubukama bwa Bunyoro. Waje tubona omunsi muno kibara kaje gavumenti kabagame nuwaye toha aja tsobera ibintu yatukozere ebyana bitwaira ibintu byonna bamazramani itwe nk'abasuubuzi tufereirwe ebintu byaitu muno okuba turaireke tusuubwire ebintu bingi tosobola kubara n'omuhendo nkanyo hari nkubaliza wadde baketi egure siringi ntanti ngisigaiza mudaala tusasire muno wakawe batugambire kara nibagamba mwije mutegule ebintu byanyu ite tuine kintu gyade kitukwenda akora baitu useki tumanyire kiyona tusangire ebintu byona babituwayire. Abashubuza aba barukorengo mu 500 nibagera ngo kwihomu gwabaherezo mwanyogu haroho mugigo warugireyo arukugera ngo itakere nerye obukama bukatwa hano omugo akatuheba ruhana tuhano akabahe bitoke byayo rusukuru waye buyamazire yatugamba babagwa bahamihanda mbahire itakeri yo mugende mukolereho ne baruha yagituha abasite bona bakimanyire ne baruha yabasavuinga amabaruha gona batawunikelaka naye omugaigo omu kabagambe nalikaya nirambo itaka lyaye tukura ntusasa muno kaitwe nkabasubiza kusanga nti ebintu byaitu ngali mananu bikutwarwa nibiyibibwa nibitwarwa ataruha kutiyamba baitu abwire buno tukusaba gavumenti erugeyo yenyine kagamba tikira emirimo yokuhereza abantu bakuba bayizire mu katala abantu 15 kukaga abantu 10 ege emirimo ekubeza okere so abantu bakwani batwala ebintu byabo bayina amaroni tukusasa muno tutinyo kujumilira ekikorwa ekikozerwe kusesa sesere tu abakazi banu banaku kukakubarura tibaine kibaina omuntu tojja kungambira aine mitwaro 50 asoboye watermelon asoboye nyanya atekera nojja kumusisi ibyo musana tuko umurujwero abantu umugambe bagambe mu rugeho ubuje na polisi bagambe muhebe tubyaje. Meya wa Hoima West Division Julius Chomhendo yahiko mwanyo kandi yajumira ikikozurwe wasite na wagambire tabimanyire na nyowe timbimanyire baito buntolererize nsangire motoka yaitu ya government niye hire bintu byaitu hano ati nkwetaga kwetegereza driver ohaya muhairo mulimo. Chomhendo yashaba abantu b'ubukama bwa Bunyoro okutaho mu nshongezi babisisire mbirozere kandi muhumule tugenda kwetegereza omuntu ogwakozere kintu eki abo ko office busaye kole kiro office zona zikora musana na bwekyo tukusera omuntu ogwakozere kintu ekyo tugenda kumutunga. Aba omukino gakinji bacho mukwesharinga barukute bintu muhanda ecashashamaza abantu amakuraga gasha kwa Ambrose nuwagaba Katoto webare Ambrose nuwagaba Katoto ibikorwa nkebyo ebyo kutwara amateko mu ngaro itwe nitubijumira abakristayo abekanise ya St Andrews rubare Church of Uganda nibetumbwitira omutura mugenzi wabo ahabwo kubibiri itaka abatura aba nibenda ngo mutahi wabo itakeriye kanisa arekera ukurukoreza kurwanira nirishango mu cyaro cya Burindi rukararwe umurkatenga Mitoma district abekanisa nibagira ngo itakere bakarehebwa barisa iranira nuko kugumana barokozesa nke cyayi cyishomero abekanisa nibagira ngo nibatangara kureba muzeyiko bwe Elias Rutugusa w'imyaka 82 yo bukuru ariyo narigiba omusango katano kanshi inshanju nena twatongana inshanjo na mushanjo na kusinjira bishinyu mutomo mukoti kandi mfuza n'umugenzi kayongo ihari yapsi nagezo kwambuka mwanyuma gwazo mukikoto mbar esimanya ho cyuma cyo akaryo muzumu n'ongweta domero twatongana umushango na kusinga hatu bana RDC nanishaho nko kumwisha mwena eti nani nshaba ishomero
ryamusinze gwekanisa ekanisa eyina obuleberezi bwine roya nanishanga roya iguru mushango mukuru murashanga etine vangi kubyita keri byomuramuzi byabaramuzi babiri ntisinzirira tugambireho n'abamwe abakumanya ibyafayo byita keri nabo yine batugambire muzeyi bakezugwa ki akana kimanya jakasgangambira itakeri kari ry'abantu bibira abashomesa bira abajunjure obuyanagamba ogogo gwa burindori konka kana nabajana kagize mu umuntu wobwenge bwinji itakeri rya jarita byatwago mwe nkana mukirebo omwanya ogu kubatungira ubu tinkumanya kuba kitekatekere bine mwo muntu aryo mu government uwo musirikare niwe yabahire chance ejo atumizo mu mwanya ogu no gwanya imbasha bangu mureke tuzo mu mazuma tutakitana tutakayangana mwena muri abantu bamwe mwena muri abantu baragume no muri hamwe itaka ryabari ryabireri bari ry'kanisa mureke kanisa twari itaka ryayo urukujunaniza bwanshonga z'amataka ahabwa West Ankole Diocese Reverend Chris Atwerire ashabire kwabatura bikiriza amateka gakakora so nchumanje manyisangu twiza kugumizamo twatandika twiza kugumizamo ukure abo kubana kukuyaga mu bureberezi bwine na roya nawe acikwatemu na royo ndisho abaru kugira ngo itakeri neryabo babire batandikire kuruzitara na singenge ecaba kuruzitayo babire batakwendera cumwe kandi RDC nawe yine cyahabwire batakwikizana ato mutu nabaza kushanga no utahe biti nafutere nakwita hati ka kwita ababona tina kwiyaho hati government niyo kwizana police umuntu bamwitira aramba hitonde aha bamwitira nange deresi yo nizana irukanga police ati twebwe ndiyo twenda ku preventing document says nazireba naye muri bitana ari muri bitana mbasa kuzo mu makoti mbasa kuzanga ikongi mazima benyine mugira ki mazima benyine magamanye muzeyi ko bweme we nagira ngo mu mwaka gwa 1997 High Court yambarara ekahenshara manshongeji kandi mu mwaka gwa 1996 babingama babire ne barokolesa nke kishayi ngo bitu natangara yaba narebe kanisa nenda kurutwara omuganda makuru abebembeza hamwe n'abakozi ba government mu Rushema district bahigirwa kwetantaro kwiba sente za government ngo abo kubana kizingamye ntunguka ebi bigambirwa rukurira presidential industrial hub mu Uganda engineer Raymond Kamugisha obwabira ryo mugenyi mukuru omukushagika project zekerezi yo mu Rushema abebembeze ba Rotary Club mu Kabwohe na Rotary hine bagambire emirimo y'inkereza abantu bashema bahurireho urugo baraka project turiyo ntombeka ishomero turiyo ntunduzi ishomero turiyo providing a school bikwate n'ishomero byo khereza nkabeji bije nabo batukwatereho tware education yito misho tware injiri ya mukamo misho kombeka nkagama kanisa na nebindi na makereziya then yeshenga njenjete narashema yite njenjete arika moto youth service above self ijito buri yomwe nabana tukwataho ngo kurentumanye byo twata byo biyonjo twata byamagara okushoma environment ebyo buhangwa so na church omuntu hatinka hati twatosoro engineer Raymond yatweta kuja kugera church never yoni wombekani batereza n'intekateka za church so watweta nitujent kuyamba aba nabwanyuma barambwire project yo kuri zo mu biju ayi engineer Raymond ashabira bashemo kugikozesa ngo abo kuba no muringo gumogo kubingo bworo gasha kwa Onesimus ndiya nabo na Sheikh Abdulatif kare mwebare abanyamakuru bitu ntukusima umurebe wito murunzi aho turebera hona kandi webare no kutorana kureba TV West tugwe makuru agacencire konka utwicize tumure ukace tugarukana makuru agandi wegese nibikushikibwaho Kitagata Farm Institute ana ahomwe aharigiro muka kuyeta munetandike birabara na
na bitano byokwezi kwa katano na munonga bari onboarding na basaka bayagize impinduka ahamagara aha performance aha umuntu no emiteka tekere nuhitaga kubanza kumanya umwana wanje ari umumbera ki abaziri cyo nanyenda utuchitemo nshonga tugire benke nshonga mpango umwana y'ubugame kwezi plus kwezi amezi hi abiri ubota kumureba konga mwe hati chance yabaho nunda kumureba mukaganira nakuganira ibyarebera ishomero ibyarabiremo nabasaka barabiro mbindi bitabonire kandi ibo ko muzire bwakusigira wa muhumurza ninge bwakusigira watumanyisa itwe nkabebembezo bunde bibe mwana biracerekire ushangiwe yabikugambira ko muzire so njye bagira cyurungi umuzire otakayosha kureba umwana wawe nano kumugira ubwire ukashutamana ukamuganira ubuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukikibwaho Kitagata Farm Institute. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyokwomeka byonjera koroba kankwanjulire ankole crazy limited abara kubumbira byokwomekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuze bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mbwena bombe chena ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakwesa technology rispiria echora byombe chesi changana kabendera ya Uganda mashangari mayiro munana mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole crazy limited tugende twombeke manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyombo nawo pesi yonda nesente konka tanywire mbogo nyukushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yonka oyine kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Electoral Commission nemanyisa abantu mwena ko kurundana za register z'abakuru b'ebyaro ninga village LC1 council hamwe na registers ez'obukiiko bw'abakazi aha byaro ninga village women council kukuru kuzafutandika ebiro mukaga okuhika 210 byokwezi kwa mushanju omwaka ogu kutandika na shahe mwezi akasheshe okuhisesha 12 z'omwabaziyo buri zoba ekigenderwa cyo mwogogu no kutebekanisa za register eziri kwija kwejunisibwa omukutorana obukiiko bw'ebyaro village LC1 councils na village women's committees abatura bona bashyire kutera karuru numuhigo kwehanditso mbuntu aha myanya etirweho eyo kwandikira habatezi bakaruru ombyaro byanyu okwehanditsa no kwabusha okwehanditsa oshemerire ku buryo munya Uganda
orukutura hakara ko rwenda kwehandikisizamu wahikize emyaka 18 y'obukuru kandi oyikirize kuba memba w'akakiiko kakarako. Abakazi abahikize emyaka nimwe mwija kuhandikwa omu register y'obukiiko bw'abakazi bw'ebyaro. Waba noza kwehandikisa genda n'endangamuntu yawe y'ihanga ninga herezayo nini yawe ninga national ID application number noija kushabwa kwa y'amazina gawe gona emyaka y'obukuru okumanyisa ko ori omushinja ninga omukazi hamwe n'akaro akora okuturamu. Yehanditse ahagati y'ebiro 6 n'ebiro 10 byo kwa mushanja omwaka ogu kandi ayejumbire mu kutorana abebembezi bawe aha rurengo rw'ahakaro. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izoba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Kampani zitwara abantu aheru zirinka hikanara gacyaina yabatandatine agandi mu uriyo pronto kogumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara aheru banje ngo hari abantu rekeraho abutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert reba hariya Amazon building mwijemba twari tutware bito nyiri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombohereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building not musanzwina not emwe not office zito za Kampala nsangwa rubowa opposite na Quality supermarket esomu not musanzu ine mirundena itane mirundena ninga not musanzwina noti emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo nkazora mfarati murunji kanda gworobi rosfo nikangara konko byamashemera nogwa mutindo rosfo isi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rosfo murwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruko nahatinye chakare nebire byombisho rosfo isi yokushemera kwanje rosfo isi yebiroto birungi. Give your child the opportunity to build a brighter future by enrolling at Ankole Western University, a Christian-founded institution located in Shema District on Kabohe Hill. Ankole Western University provides a conducive learning environment with modern facilities and highly qualified professional lecturers dedicated to equipping students with the knowledge, skills, and values needed to succeed in today's competitive world. Programs offered: degree and diploma programs in agriculture, information technology, accountancy, business
business administration, public administration, education, and theology. Postgraduate diploma programs are also available. August Intake 2026 registration is in progress. Ankole Western University offers a 50% scholarship to eligible students. Tuition fees after scholarship, degree programs, Ugandan shillings 650,000 only. Diploma programs, Ugandan shillings 450,000 only. Apply today. Download application forms from www.au.ac.ug. Ankole Western University, light of the world. kare kurukayo okumbutumwa bw'abashubuzi twagumizamu n'amakuru agacencwire agecwe kati cha kabiri ekitongole cha Electoral Commission erizuba nubwe batanduka umurimo ogwo kuhandika abatura abebyaro nko muringo gumwe ogwo kwetebekanisa akaruru aka LC1 omurimba City urukura ebyo kuteza akaruru aturira Violet na jirango abatari handitse na Electoral Commission taruhoro kwija kwikirizibwa okutera akaruraka erizo bebero mukaga byo kwa mushanze kw'imiburabura mukaga nibwo kwandika abatura kwatandika kandi umurimo gwebembirwa ba Electoral Commission basaba tugende nekikoleka ngo tuli bana Uganda kandi tukoma tugende na national IDs rundi tugende na voter location slip rundi ogende na nini yawe ogende bakuhandikise mu register yabakyara rundi mu register y'abamemba b'ekyaro kyona ibi tutakunihira kora tutukunira kwandikisa abantu abatayikire you must come iwe wonyine inakwekira omukweyanditse oku Electoral Commission negira ngubine ngenderwaho okoma kwa Women Executive Committee kujya kwa 2023 then kwa LCs 2028 omwezi guno akawuko okusimba hamugongo station ebyaro 186 Mbara North ina ebyaro 86 then ebyaro 10 byambarara South Division twahikaho no mu byaro kandi uko murimo gwo kwandika abatura twashanga guriyo ni gukorwa tubyakira kabango urukwenda obwa chairman LC1 Bomaser kandi urukwatire NRM pate bendera erizoba no kwehandikisa no kwatandika kandi umuruboma ukandikwa kuri Boma Primary School rero bija kwehandikisa shahi bireza kasheshe nduba turya hatwikira mwanya esimbe ngabulijjo okudda ku ntebe yange jemba ndimi obwa chairman nze bora banze musero yange emyaka gyenkoleddemu sikola ngaba chairman bananga abamu bempulira abakola double agreement simanyi banka enebanjana ibyo sibikola ntumente bashaba batuzi ba centro sero batwongere kisanja tugarike tubakorre ekibari kwetaga cyona tuyina amasanyalaze bari tusaba kine kisanja kino bana banga bazemu ne batuwa obukulembeze nga LC1 nafe tujja kutukirira ba meya ba MP bekikwatako tabika nti nafe tukola ki tufuna amasanyalaze twakasanyalaze ba abantu orine niza kongera abimbire ibimbire ntakakozere na munonga akibikwatirire n'urugudo hamwe n'amasanyalaze ga new village gatanu gasasa abantu akasanyaza yeri tembi tukoze mu biro burigwa na John Semujju ebindi cyabani tinogo wenka kandi wetine kushajika buri kimwe cyona naza kuchita obururo buri kugambwaho nubuza kuterwe 2008 byo kwa mushanze 2026 kandi akaruraka nakaza kuba karya ko mugongo kana batu bakomereira chairperson wa youth chairperson wa PWDs chairperson wa older persons no turakuma chairperson wa bakyale 2023 abantu abana nabo bayina kuba a committee ekyaro nibeka abantu 11 okay ukwanza kwatankirizo bano munungu muri wa TVS atakagira cyari kwehanditsa tokacheriro utakacheriro ayikia nayo kyali tukikahoire kya kabiri kya kasatu kya kana na kya katantu kinga okanti tukuongezayo so bula kwenda kwehandikisa bine biro bitantu bikozese kwehandikise tukumiba chairpersons baitu na ba women executive committees baitu Senyu Gideon nshonga nizezo nizakaruro akarura mundo katebekanisiwe kitongo cya Electoral Commission twine barabaye tuko yagamba ekucyari no kwana bushanga TV West Honka okika ahakiro kiriya cyenyine obwakaruka ratero werinda TV West nasiga Senyu Gideon aho murembo rwambara mwebare Senyu Gideon
tugumizemo na namakuru omuri sinjiro ombiri gumunya Uganda no wamanya Wilbapade oyitirwa mu ihange rya South Africa guzicirwe omakage omuri Chikagati Town Council mu district ya Sinjiro. Wamanya Wilbapade okufa kwe kukamanywe birabira na mukago kwezo kuhire obwo rwitwa baziguwa bamushangiro mu makage ayabira nakora omuri Johannesburg South Africa aho abira mazire myezi mwenda batyo bakamutahirira bakamwita twatandika kwebuza abantu abizere numuhorera abantu abakufera heru ningira mumanye kikumanyisa umuntu kufera heru umuntu nafera heru marane myezi 3 takamurebere umwe nagwa yaburirayo abantu babose bareta kasano twagira okutina twayibuza poro twakora tutakureba ngo yagaruka abo kubakarga haryo umuntu ahurire yazakora sente nk'abandi okuzagaruka ije atachisi atachigamba konka chikusasa munonga amyaka mwenda mwaji baroko kwingana abana bo kuyasigire nibingana nagira ubusasi bw'amani kurangwe shagiti yaro kuba kwingana no bukuru bwabo no kuba kwingana hati akasiga buryo bwana buto munongo buyasigene buhikaha Joseph kwa kana ingana nakakaraste bonike so hati mbwenu tiyabareba bukuru bwe ko yanyese bishija konka mukama naza kubarinda omugenzi abire nakorera emirimo yo muri South Africa kandi banywani bene bamugamba ho nkobire natwazaje kandi ariyo wamazima hariho efa ya muganda wangu uyu chemanye ba detective e South Africa bajaji kwatako kijja kuguka kubange South Africa banga detective ali ku musango ngakoraganye n'omuntu omutuufu kuba mu family omuntu yakora ekintu ekyo afunibwa abekaye nibagira ngo babandize kwerarikiriro kuba kutunga ombiri gwe kuguzika beitu government ya Uganda yabasize kubahwera kugutunga kuna birendi yaho mudakikanchi nara president wihangeri ari kugamba ahizina rya pole kandi ari kakasa kuyaza kwiyombere gwa pole n'abanya Uganda abandi bona abarebere South Africa omudakikanchi nafuna ebaro ari kakasa muri baza kumureto bagita WhatsApp government ya president Museveni uzimani nsima munonga mwena barimo ba movement government itwine nimba sima tine bugariciro ogukuza kwika kufa abira inabana batano okurujira mukazi we ngukanda bire nafa ya abana be nabo bamuheriro bujurize mama ninkusima munonga uryo mukazi kandi ebirabire muni birabamu ebirigambwa abatakani bigambwa konka itwe nka family ntumaye cyokozire ntumanyaho twihire na naho tushikize kando hamezaho kando hame hamagiro businje obwo atabanyabuzare bo mugenzi no bagira ngo habeho buringaniza babase kumanya bisire mwana wabo kandi bafubirwe niko kushaba government okwehayo kushomesa abana bo mugenzi mbwenu haharuho abaziratsa abana babonane bashoma nibo bana banje abinzire nawe konka omuri byona emyaka yamara taruho abe nagabirira ngo kwashemere gukora ngo muntu oyino buvunanizibwa konke shaheji ebyabe nakora byakoma tibyakibasika babanyadini abahikira kushendekero zo mugenzi bahabwira bekaye kwe kwasamukama ngo kuyamutiro munsi atine waburuse kwacwire mu atine waburuze nawe cyo manyengo amagara nko gali ando nakuno bishika amagara gahwaho Ebire South Africa ijwire mu butabanguko bwo kubinga batarinzarwa zayo gashaka Felix Nduhura webare Felix Nduhura go namakuru go busasi kandi umugenzi ndumushabira mukama amuhereze cyumuro kirungi reka tugumize mu namakuru abamubende Metro Rotary Club erikushangwa mu district ya Mubende bashtamise president omusya okutwaro misho emirimo ya Rotary mu district ejo ogu no president wa Mushanju okuyiha batandikaho club age
president wa Rotary Club Musya bwamubende ne Bruce Kanzire kandogo agiro mbigere bya Julius Balinda ohendire enchuro ye abumwaka gumwe. So colleagues, ladies and gentlemen, join me to welcome Rotarian Bruce Kanzira as our incoming president. Thanks very much. I, Kanzira Bruce, do solemnly swear or pledge that I will faithfully execute the office of the president of the Rotary Club of Mubende Metro. Mubende Metro Rotary Club ekatanu kumwaka gw'2020 erikuruga ari club ya Mityana kandi ogwo yaba president wa Mushanju. Abamani bajangu rubakugongera omukuranisa za butandu anguto okunjama n'umukwatiraho abambiciro genshagama na mnonga habwirwaro lya Mubende eru project ite twenda kora about road safety twenda kureba ngo twateka muzebra crossing zo mutawuni twateka bande amashomero jamusendeze obu accidents kubaho mihanga za kureba ngo twakwatanisa n'irwaro twateka ho black bag Mubende inexi mucyashagama kandi turiyo twenda grant kureba ngo twateka ho black bank emirimo erukorwa abarotare esemero omugani nkago abarotare eyakegegwa pioneers bashitamisa nabo president omusya ogwo bamweta Lambert ahimisibwe ogunwe yabo wa kabiri awa club ekwihebaho agiro mbigere bya Carlos Matov. Ahimisibwe Kamanjero Lambert, I do solemnly pledge that I will faithfully execute the duties of the office of the president of Rotary Club. Chiagegwa Pioneers Rotary Club ekakomoka a club ya Mubende Metro bahisya omwaka gumwe. Alright, sound it as abanojanga mana bugongera omukwisya amizi no kwatiraho abana abishiki omashomero. Atandika omulimo okuteka club in 2024 itwegesa ekigambo kya Rotary mobilizing angana and in March 2025 Rotary International through the district wakatwikiriza to become a club that is worldwide recognized. Tanka kirabu turecherire ibintu bingi gukora herezo abatwatwi no mukoro mana munonga twebembereze project yo kugamba ngo kuhereza abana b'amashomero Agacencwire na munonga agabishiki bahereza amezi tukira kukora tukira kuratanga n'ibitugendwa aho byona tugira storinga ahishomero garaka tushomesa abana bishomero ninga shabana bishomero twaratanga kugira ngo bakume tanke yo kutwakubasa kuba twagenzere esigare eri gukora omurimo gwayo. Amakuraga gasha kwa Philip Murangira. Webare Philip Murangira umurebe wito murunji ni nyongera kusima aho ruturebera webare kutereza kirekawe okureba makuru gita Agacencwire aha TV West ne hindo nchereze mpumure ukacene ngaruka na makuru gandi. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohurema twenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink echirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tere simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 009
Yantore School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahiriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwa handitse habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omweje rukwenda umwanya oshemire kubushyikiro kubara no rujungu hamwe n'ebya science iwo rukwenda kushoma diploma oshemire kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire emyaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwonje no mugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruko mugirobwira ishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kumayibiri kukira hotera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tutumure stressi Tutumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife oshemezo mu husband Komora tukunywa kabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marunji Nichikuyambaho kwigura emisi kireta amana masyo mu bashirira hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi cyuruhombe bipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushubura no kumanya biri kukiraho 0702 15 81 Tyson mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete Bwije kwata muze kasatu ndoko mkagwata kana ndoko kajiba kwata Robert za kututwara ugiteka yo munanko Yesu Bwije kana nimwe mune yokubaga hati MTN resera kazana no baketa ko kuko liko kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese hagati ya saye mwena sayibiri ukagura voice bundles asimu yawe then yo MTN nekwereza menatsi ezabuse zinde zo koze sizoba ryona gurende chika rwagati ya shahe mwena shahi ibiri zakasheshe rero tungende chikisha tuzabusha izo kuterera ba MTN izoba ryona nyega star emwe not star ibi emwe hash rero tungende chika zawe zabusha buri izoba MTN twena hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN Everything could be end. Yakwera utamuha umumudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumura kushemererwa ubunuzi na nobusinge noenda kuchamuka mpenkoni Legenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasa kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wachinkorire Mommy? Yes? At school, our babane? Everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola? When I'm watching my kazanyo. Dabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Kanti nange bampacking ire Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Alo. Ese mwami mukasa. Mutianeyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenunjiko. Chitufu. Oyagala abisenge bimeka. Ngabisatu. Ebeyi bagigambye. Bangambye saa 5. Deda 7 zali nyamuko. Yidwachi. Anti rangi je tusigisa ya mulembe. Ati nefali ya chitundu yalinya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Kusiringi. Tukosa Global Mat. Ate mundade tukosa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite. Global Paint, a reliable product. Mayanja Memorial Medical Training Institute abarukushango murembo mbarra nibamanyisa abantu mwena ngo kushaba emyanya ahabo bwegese bubushaho aharengurwa diploma na certificate nikugendo misho ahabo July intake
course za certificate nezi ey'obuzaalisa jete midwifery, ey'obunurse jete nursing, ey'okucebereshagama jete medical laboratory techniques. Okushoma course ezi notekwa kuba ohikire chemistry, biology, physics, okubara n'orungereza. Rero nibashomesa na diplomas ezi clinical medicine and community health emyaka 3, ey'okucebereshagama jete medical laboratory technology emyaka 3, okweyongera ahabunasi ninga buzaalisa jete nursing o midwifery extension o mahagomwe n'ecweka. Leto kushaba kwawe ahishomero Mayanja Memorial Medical Training Institute kandi okumayigukiraho tere simezi Airtel not 2 ina mukaga munana na MTN not 3 emwe mwenda ina ishatu emwe. Mayanja Memorial Training Institute, empowering to serve. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu eyakusabula. Mikono free your fire, free your fire, free your fire. Feathers, sanitary pads with hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konka nizija hamwe n'obusinge bwingi n'amani go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapa gazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nekiro quality pads, affordable price. pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okworoba amani obusinge. Feathers sanitary pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that go to space with the air like you don't care, baby, by the way. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma,
or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Karo makuru Agacencwire ageshika chitwe chahamuheru bishop w'ubureberezi obwa East Ruwenzori Diocese ahija bicereza okongera kwayo obwagunuzengu omukwayo nibija okuzumururwa chango abekereza kushabo kongera kwaya hari mukama no babe bari mu kushabero mu makagale ikanone bakesinga okwebembirwe bishop wa East Ruwenzori the right reverend George Triasingwa. Nangani yanda kumanyisa abana baryaha waba ari n'umuzeire wawe ikizira kororwa aryagira yakwisya umwana no buto mwishobero nayanga umwana nogira mukoreki nayanga hari abari kwenda kusiba babyame iboze kubakorera ubaletere barye asowane toka batangaho ukakora tibari kwenda kujaki tibari kwenda ko okushabo kutebekanisiibwa abana n'abijukuru ba Leikanon n'ekigendererwa ky'okusiima ebiruhanga murabizemu munsi kino kitwegesa ngu twine kuba nitumanya abazire bitu tugume tubishuke omuzire kwara akushomesa hagiraho yakwisya nangwa omwe obundi nabasa kwikaremererwe konka hine birungi ebibari kuba batukorire twine guma ntubishuka kacha kitwine tukakozese nabo barebe ngo abana bitwazire abana bitwakurize abana bitwashomise nabo nibareba oburungi obutubinire nitwenda ngu echo kintu kitambule munonga kize mu banyabuzale kize omubantu abatakumanya ngo okukuza abana kuko bakuza tokamanya nyinchakale ekibakabasa okugira ki okubarugiramu so nitwenda ngu omwana akakora mistake mutakamuli yangu yakora mistake omwana mwigize hihi omubugambire nshobeze okushaboku kushibwamo abanyadini bingi n'abandi bebembezi n'abandi bantu baburisha umuntu atashumire tukabasa kugira ngo watunga future nungi kandi utegire tukabona murimo mbeno nico cyane itiri kugira ngo ntamane kureba abana bangu bashoma baheze omugani makuru ku rugomo ryantonde bishop wa West Buganda Agacencwire arabwira abantu okuzomba bushwere no kubuhamiramo ebigambirwa ari kinuka cyacu of Uganda mu ryantonde omukuze kiro cya Petero kandi oko niyo bagitire imigogo y'abagora 32 no kutasi abashija 230 omu kibina cya Fathers Union kwa nicyo kikuru munonga ukitwe abashiza n'abacyara bitu uko kuba waragana no mucyara wawe yatukubereza kuba norindo bwesigwa nko mucyara wawe yatwe cyo kureberaho ngo wakaheze myaka mwenda atine mukaziwe konka yakuma ubwesigwa mbwe nitwe yatukubereza kuma ubwesigwa omumakagito ahabireho no kutereberaga no habwembaje zombi haza kandi bashabwe kubito mu nkora n'amaka mu busazo kwe era ng'okubiriza n'abantu okukola nga bwe batyo Patricia okufumbira n'ebiteero okusaba ekitiibwa n'omutiibwa okwebintu byange byonna ebyo mu linnya lya kitaffe n'eri
bitwa habwa bwombeka ye kanisa n'enju yo mwahure barundine miliyoni ziri kweshumbi 10 narese eno sibyasubiza ate nange ngomkristayo beratusyo ninawe mu kwa katondo kugenda amaso nange niteka kweta fai intora kimo kya 10 wani nteka ko epesa Ndisande William na Anthony Twine abwa TV West. Mwebare abanyamakuru bitu baba Chambogo University bahakanise echo kucingwa kwa university okuhindurwa itendekero ry'amahe ngo baciriyo no bakora. Aho kugamba ngo University ya Chambogo tere kuza kucingwa byagambwa Professor Katunguka Rwachaya orukura itendekero rya Chambogo University obuyatahisa abanyamakuru ahitendekerere obwagumize ngo ebyo nebyo bitambara amikutu etari emwe byona nebishoba n'amakuru agabintu gatambura a social media karugamba ngo Chambogo baza kukinga gamakuru gagenzire munonga abantu bingi bagatunjire batera twabagaruka mu ngo twekiri konka abantu bingi babura kukikiriza nabo cyonyenda kumanyisa abanyayuganda tumwena ngo kintecho twekiri university erione yongera kugumiza mune ekora Professor yayongera yasema government abo kubaha sente bakataho ba professor bana bwanyu yokewaza basare zo kushoma kumungumwe gokonja kutungura yo wegise aho mwitendekero eri twenda kwebaza government abo kutesente kutwikiriza promoting abantu abo kuba umuntu yatunge ebirkwetenga kuba nka associate professor mwamuta muhindura associate professor nchimara mwamani nabwo cyo nyesiga ngo na promotion zezi abantu bitumbija kweyongera gukora gimunonga. Professor Katunguka yashobora nahanshonga yabamwe abeja kugira ngo university neha amashoma agatariyo najyangwe kintu nacyo necushuba abe aroho makuru nagoga rukugamba ngo Chambogo University ne have courses aroho abana bayino bagenda bakuzo mu media houses bari kugira ngo Chambogo ne have courses which is not true. Hakabaho umwaka 2017 aroho abana babiri admitted in error bakaba admitted ombushobye batunga amabaraha ari kubagambira ngo baba admitting a diploma physical education and sports management kandi Chambogo eketine program eyi ejekeri mistake yakoze bwaba mu academic registrars department program eyi bashomere ikeberi diploma in sports management only tubarakozire physical education abo physical education bajishomese zo mu education aho kutungira pedagogy na kushomesa ukora shomese na ukora developing content na nebi ibyo tubarabishomera omuganda abakristayo burisa wa St Philip Omirmitoma na All Saints Church kurugantungamo bahigwa okongera kwatanisa bakorere hamwe abo kutungure kanisa ya Kristo amakagabo nihanga Uganda. Ebinibindi byagambiro akanisa y'oburisa wa St Philip's Church Omirmitoma aba All Saints Church ntungamo babatayiro mwanyugu kandi amukuru gugumwe bashitamisa mukuru w'abakristayo omusya omuntebe neza mitoma yabo umbereza bwawe ukwereza umweswa izina ryawe yibisiwe n'ekanisa yawe eyombecho muri Yesu Kristo mukama wetu kama kwase tatitwe elyo mwana elyo mwana kwenda omisira ya tatitwe elyo mwana elyo mwana ashidiko na kakurenja akakora pastoral work akakora living administration lero ndija kazungu akeshongora amundija buryo mwaka koro mwuga we ikanisa nejiro kuteka ohayo abo kubasa kuntora nanka ba head of late abo buri sobu
kandi nindaga n'abantorana ningasha abantorine ahubwo kubera izoba babantu banyemeka kubasa kuza gukora umurimo gwa mukama mukuru w'abakristayo abo busaba dikoni wa mitoma yashaba cyara konya kwatanza n'abashija babo batungure amaka gabo so tweje okwatansa mukama akatuletera ebiragiro bibiri kuna mukamaranga wawe n'umutima wawe gwona n'ebyawe byona kandi kuno omuntu mugenzi wawe uvuye kuza mu makanisa no mu maramizo baferirwe abo kuba harimo ebintu bingi ebituri kwega mu munda twinemo gukoresa amani twinemo kwiha abana bito mu idara tukaba tumurindi twinemo no kubashabira bikubana barumba omukago ogwayero ko mwanyogo katandika omukwamushanje ko mwaka gwahwire obimitoma etema motoka kuza kutayira abantu ngamo abanabo bagarakamo okuchikora obo abanyantungamo barukutaya omermitoma amakuraga gasha kwa Jimmy Muhumuza na Ben Muhozi kare mwebare abanyamakuru bito murunzi amakuru agacenshwire aho ntona gahendero wanagakusia honde Elias Rutugusa nyoni nkwendezo kurara kurunzi eshaha zabishatu z'ekiro na Use the Momo app or dial *1